Li di le sky. E ba we ski mwe. Non me li prononce sky. Mais souvent ma Sky. ski. Ou tap mette K-A-Y. Hi. Hi. Keep trying. You okay? I'm okay. I mean, I'm trying. Okay. C'est un bien. Qui n'a jamais été. Bon, moi, que t'as pas la besoin ici. I am praying. Pas l'école. Ah, okay. Parler un peu chaud pour me parler avant pas comme ça pour me dire non. Sky. Monsieur besoin moun dans ville, mais anglais pas là moun. Oh, anglais veut parler avec moi là? Mais parce que moi on parle anglais, et ça fait me choisir pour me parler avant. Ah, parce que elle m'a parlé qu'il va pas le dire. Okay, talk to me. Okay, you can talk. Ça me. Pas trop voir venir Sky. Okay, what's your name? I'm Mistral. Istral? And you? Istral? Yes. My name is Sky. Li di le sky. E ba we ski mwe. Non me li prononce sky. Mais souvent ma ski. Ou tap mette K-A-Y. Ande yo fon egwe. L'écrit c'est TikTok qui balé le cause ali, TikTok fait erreur, et balé. TikTok qui fait egwe. Okay. Focus. M'ko na ou yo pa, pou na poser question en anglais. What do you live? Amdila. Is it where do I live? Eske m'konta? Dim fa pour me dire. Comment on demander moun nan? Is that where do I live? Like Kibamwete? Where? Yes. Yes. Where do I live? I live in Florida, Miami. Where do you live? Tale. John, campé dans tête 30 là. John, retourne encore. Oh! Et tout dégâts salvé là. Where do I live? I live in Florida, Miami. Where do you live? It's okay. I understand you. Thank you. Mais il y a pas les on dit du. Comme c'est pas la plus classique qu'il l'huile. Tu parles pas moi, t'as anglais parle comme si pile l'huile passe par là, le plus rapide. On parle anglais, il va dire non mais. OK. Moi tu là, moi t'as l'air. Comme 5 minutes. Eske you get madam? Man. I like man. You want to know if I have a man? Like husband? Allez, puis chaud. Ouais, tu vas demander pour l'anglais. On m'a dit faut parler anglais boy on oh. Okay, so my son fille, what madam? Like, do you have a man? Like, or Ogadi, do you have a husband? Parce que moi son fille, so ça veut dire son mari pour me gagner. Côté husband. Like, where is my husband? Yes. I don't have a. I'm not married. Pour moi. Comment ça va de vous? Say it in English. Dis-le en anglais. You aime pram. You aime. Les filles, ils vont la faire vous, d'accord? You can take me. Okay, you want me to take you? Oui. Yes. As my husband? Let me see.
Amoun yo ap di an ba la vla la. No, you're Ah, right. moun yo gade. You're right. Take Moun me, ap fok yeah, ay take me. retou. You're right. La ba wè. Okay. Wait. You see me? Okay, can I ask you some questions? I want to marry you. Oh, but I have questions for you, but he has to go. Yes, len we kri ba lan ba la vla dim sal vle di. Oh! Jun, tale. Jun, kampe nan tête 30 lan la. Vle di. Ah, moun yo kap sou le bo ha? Why? I will never forget you. Bon, tale. Bon poson kesyon mistral. Mistral, si se ou mou jouman yo dou nan ba live la, wap jwè ti dam nan la wakon ne? Ase wakon sa yo signifi, on ekre kou tout dil. Ah bon? You will feel ça. Men chak bagay ou di mistral wakon sa yo signifi li dil, oui? E si son fye mou yo tout dil?